Ane oye. Ocean baby, I will be a Chiao. Now, what to say? So, we pa. I Adom 106.3 FM. Adom Ahengua and Jumedina. Ocean de bro. Then check us in if you Yamia, Yamioba, Yamisusun, Kronkro, Adom Ahengua. And that day, 29th March 2021. Yamiye. Yamiye entin wa masade yabeto. Sentoa, as a 2 week rabia wa yemre. Mantiapo. Said ye tibiara. Radie. Babu said ye nyina mu yemfas dam. Ye cancel ye. Tiano pes wa ma de achia ye da na se. Ye ma no so ye krono. Rimonyam eswonye onye ne nasie, onye na ye, onye ne kamfo, ne peja. Nidia ne monyam na no pay ye de ma no ebisan so ye about time papa. Enyi na ye bom kasa mpa urade woye ma yen January, woye ma yen February. Na woye ma yen March so. And pay it Nasia, ye and come for Peja, Sarian, and Tontomo, Nasia. It was so here, so that's so boy who buying it, was so dumb, it was so to tree and Namosi. Now Kaya, who be a quamay, a brand near whom I do ye, and Tiapo, oh my own, what was I idea. Would on Sakasiano, able to and so what do you call a buy? To tree and Namosi, Sanyo, and Yinawa, some shady young coupon. Yoni nyawa kaya ya dance and say tiaba kaya some say kadiche adisai bia eh bob brand you charge as well radi nyankopon wa mani nyina nsi abusha ba bia wa wo hweme na wo tie me especially so wo Facebook ya Adom 106.3 FM Facebook ya Adom 106.3 FM. Like page now I share 106.3 FM. Like the page and share for comment or suggestions. Fanny Nabra Grace Eresi Enu Wedi Candidada. As I glorify your holy name, Lord. What's so far, dear bra? What's so far, Nancy, bra? So far, ye bra. Match ni woman, ye gura. Mr. Moan, sir. Afimwani Easter Sabri yakanya gudem Jifiena Easter upia kwa baby afa bia ye hia ho na ebiso say okoi baby a wokọ no hu se ho no mo no ehedanya asan o upia de okoya no se okopa aduane bi adi ko aduane o market abushia se nyame ahwe so abo ho ban o ma afia kwa pra betu ye be ka chance asem papa bi a waka nchire no eye pa ya na dua ishenensa ere na dua ishenensa ena joy ere ishenensa na watwi mfiti ase ere ishenensa ye hire ne se onkan ho no no ye na watwi twato abusumi a ye frɛ no na se dwade twato busumi a eye match yi ere asidama no ere ayeje ma no ena dua ye se woni anim kan otutu anamosi ye bia kwa ma ye akusika se me da Yesu Christus yo Yes, Christus, Emmanuel, Japan, so there, Radi Janko Pansi, Adoye Bebrebe, Deborah Kusia Amwa, Asemichiamo, Asidam Kwana, Midima Urade. Man, box, Asemichiamo. Margaret Kweno, I say thank you, Lord. Thank you, Jesus, for giving me life once again. Oh, you know the Asida man. Say already, Yanko. What's the father, man? John's way up.
Munya dena munye enam bushro na mama won hu enyim hu every say orade onyankopon no ono na wone munam wore mpaw na wore nyaaw. Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, he is it. He it is that doeth go with thee, he will not fail thee nor forsake thee. Ono na wone munam unya ho no won paw mam hunya den amunya na busro absia na wachima hunya den ye nam beshro afie nyame de ubetwawai eri besia eri ma eri ho ahye urade sei eri na dua hye nyankopon sei eri besia odifo ba ihu na chi kubutu nyankopon nim kakra no anse ne ne obobom paye naja oni ya ahye dwumadi ase odifo ba so ho ye de ya fiye hye nyankopon sei oyi Jesus da wasena no penso ama ya da ya sore wonkunimdiem ewade ye bompa ye pege dwumadi be wanim papa ye stress wa ba fa dwumadi nyina nu mu hye wasomrase etiefo nso so ewade se ewade dwumadi be ko na wieye na ye mfa sode de amom ewade ye bompa ye jai okasamafo so be wanim wa fa no mukasa na bibia wi nkunimdi a ye de nwunyam se be ma odin ye da was wo Yesu Kristo din mu na ye bompa ye amen amen oye Arada busia me se Facebook for na asit da pa o mo de me urade nyankopon kwami amwakon o so de urade nyankopon se adwo cha amwaten adwo awo ho say happy birthday to my daughter Ofori-Atta amwaten also Norway. God bless you. Hey Deborah Kusiamwa, I said, please, how is Bishop Bishop Papa to say, no, here, Papa. Not Ebenezer, I say, I thank you, Jesus, that he has protected us. Erica Pia crying, or no, bonus, and then I say, Mary. And Anaya say, good morning, Mother Ghana, which I, any answer, Josephine, Ifa, Yabua. Thank you, awesome God. I thank God for a new day. And here Philip you're royal. Hey, Ediam Gosefri. All right, and as Ortain, I said the Lord is good all the time. Gifty and Imante. I said, thank you, Jesus, for giving me and my family a life today. Agnes Amapra, I say, good morning, Papa, and God bless you all in Nauchai. Mami, si akutu. Thank you, Jesus. For giving us another beautiful day like this. For him, Papa B. Good morning, Papa. I thank God for a gift of life. Can't we be enough and NSK Bimpong is very happy today for being part of the living. I'm very grateful to God. Joseph in the fire boy say good morning, Papa. Alfred Yao, glory be to his name. I give you the praise. Open your eyes, Asdani, Ayini, and Tontom, and I imagine Yankupon. Abishia, as I would say, and you be say, ya, cows and baby, and you lay a bar, ye tia, and so
the first, the president of the nation, Ana Adu Dankwa Akufo-Addo. Ono mansa anyu mu se de obi a obubi. Na na de dia ye bo no. Ena ye na woda. Ena ye na woda. Omo kan professor ne birthday. Ena ye na woda. Na woda yi wate asem papa. Wanya mfirihia maku Edioson 77 years. Edioson. And hode no. Now who could I catch 77 years? Papa Nekono, you will not believe. It is God's doing. Nyame the way. About Trinko. Bishop Yabusansa also about Trinko. Yadi wa hina asia ma Trinko. Afiba kwa nyame de account fie ho. Menya we say no matra. Just menya 77 no matra. Mo ahode ti say odi bi pa. Ye chance crank maji. About Trinko, the president of the nation, Adom Akufo-Addo, today. And na woda. En fear Eduasa, Eduasonso. Eduasonso ne maame, ne papa, and ne ba asasi so. 77. Hey. Asanya ngopon your batam, papa. Papa, you're my happy birthday. Adom atiefo nyina, Adom Ahengua ni watiefo nyina. And then penny for what nyina wo muhwe multimedia dwumadi nyina so say ma happy birthday e ka kra binanka ya wo Easter no a and just abre kra na ka kra bi ni awo no say ya wo Yesu na just say emu no a 29th tiana enyum ye ba all right only to say nyame ya adomo 2nd of April na yes Easter Friday yes ye to aso akọ disabre nyina no ye Easter edura ikodi kwasiada na say na nkanso kwasiada enura enchese na nya asem kito zabre me no kase Yesu Kristo Jerusalem me no kase wo ho and the triumphant entry na can sukwasiada yede bre ni ade eri nyam no ne mai din omontuma mama ba ko ntuma no wato shada ka ma de ntuma no na ese de ka ontuma wato shada ka miken ebi de nyasem kitwa ode beto ho ma Yesu na wonam so oni afrimu nam so na hosana na wotwi e be ka ho nsempa 7 words of the cross, and also on the cross. 7 when Niama Bakumako and Suma na Yesu can want some seen Yanoso. Ye shall see if you nay auntie. Enru a Good Friday, and that is what is in Biase. Niaman so kind. Nano pay Yamia Fra. I call 1 penny once. 1 penny once. Or the moon cries a casa crowd to be can be. Oh, I see. Osofuba Krista osai mensa kwaku onkasa to ya no hudi Krista mbajo watching na ho ye pa ene ye mampani na woda ka bibi kire no wotipa ha wotipa nya asem kito Just me who dream 77 no ni me kan se me man na woda pa onyame na wakra na besi ne no onko so ankra no na ommo ne ho ban na oma na dum no eno so ema no na ompeja ni mfiri adumu enko adumu na dwumadi a ode esi nani so ode na atna Ghana ano se Ghana fo nyina eja no ono anyame enko so ama no ehu nimdie eni nyansa eni abadaya obetumi edi eni mapa egu kwan mu edi ama Ghana fo nenkwaso na wo kwaso
na won kwaso ana adodankwa akufu ado kwaso 77th birthday. Wow. Ebo sema wo utinkwa ibefu futu ama ama na watchi Easter no ana ehun sunsun ana ye namu enura kwesiada brankanso kwesiada yame namuso kasayo na mso wie bi kakra na mso me na mso kan obabie and of the 7 words on the cross. Eshasiye. There be American saying be say you drew sa brewe mo Easter, the journey to Easter na. A GD4 no your identity. Ye shas ye ni pursue no infitiance sabre enti ya a brebia ese so nipa no wo ye din na wo dwene ekwa wachi na wo bisa wo ho kra botaye enti a wo bagidi esan say Bible say send Onyankopon do wiase ni say what den doba krono e mai na wona wo peji na di wonyera na wo benya dan so picture na Onyame e create ye eno no ena ode ne ba no ba ye no o ma that opportunity akwanya no say yentumi le bano emeye saa ade no botaye no emfama yin enti Yesu no o she na kwanto na se bebre and Palm Sunday no the beginning of the Passion Week. Yes, say ye ka Passion Week na ebre na Yesu befa enyama ni hunu ne ejawo ne atiti ni mu no na wode amayen. Yeah, the purpose of it was for us. Yes. Na yensu abenya dankwa na yensu ya sebi ewa hini enso Jerusalem no de necessary praise no because I say praise in nyuma na waje after so kana ye praise no ewa niam e da na nim but unknowingly no nipa praise no for what he has done and what he was about to do. Yes. You know ofem emedru baby no working kind scriptures na ifri bana. After that, call Gethsemane, and yema be brace. After that, the people now praising, Yeah. As I sorry say, Munkuno. And sometimes it will baffle you, say, oh, nothing. But now ye adia a radi unyango nankasano. Ashishato. Offer touching name. Na edru asenu no so. Na wo ba be wie adwuma no. E ho na adwuma kese no. There wo. E ko shase. Any making Ghana scripture no. All right, look at Sempa iti aye aduonum yensa. Enchemu aduasa miensa ne aduasa nan. Na wodru baby a wofra ho ni tire so eno. Eho na wasane no ene ane boyefo no obaako ewo nimfa na obaako ewo ni benkum na Yesu eka se eja fache wo na wonim de oreye na wotwe entuntu ede che ne ntoma imu na Yesu ka se eja fache wo 34 na wonim de oreye na wotwe entuntu ede che ne ntoma mu. Amen. And realize that this was the first in the two and that duano ebu born in some ever nimunoso near shen sa and son ye chem na ye peja diano sa wombekano rosso no peja sa diano
edin sen ho esi ho naturally say adwuma no ensha ase ano no ni mo no so na ye de jaw ja bonsem na wo jaw mu and then you see very symbolic wo jaw ni mu no jaw mu ya peja wo na wo wunim sa wonye bone da ade no a ye de ato so no a ya peja wo no enim esan so wo show nsa bonku na wo hwe wo nsa nifa so saafo no de wo ma ye bone wo de wonye bi wo mu titum sa ye nsan na ye de wo simfinfin ama wo be ye kra behwe yama eni aba ho ti ya peja wo en ade na wo ye no na no bie ye no anka jaw na wanem any enchanto so cause o ka bibi e was ka wo drumme wo drumme no me na obie na no so say eja so fachewo oh Jesus na wonimu ne wo mo ye that is the second part eja fachewo forgive them eja fachewo and not from so be catch you be say me the chow no you are in pain the whole thing is that adia nankasa no ayede ato so no in the first place enimu now was say fachewo nana odi chire ye bibi on se oba ye no na woni asuafo no namu nyina no edru baabi no na asuafo no bisa se na ye mompa yesen so was ye jana was and the fact say yesu se oba ye nyina no yes na oka wonyankopon ho asem ejebi ho asem on that day na on that cross or refer to him as Father. Yes. Something that is deeper. A idea a can't come. And you know, a honor no oma yet say I am pa jano and a sumano neja. It was a ja. Fatso. What the member say me may you reasimu bonnet. Not any pamfa or home too so. No when you're down. But near a sea and near my young name, I'm an issue. Fatcha it's as a wood the choma and a nipper and the best sign of banner. That is why I can't say Fatcha forgive them for they know not. When you dear war yet. Also said when to me, I must am pioneer my woman. Guilt. A bet in any person because with time no we need probably be going to say me dear dance but any guilt no and no use to now wash now or share adwene sacha it is a need probably to me as a son adwene and jaffa fachewo and he also Matthew no can say look me yana me pe look account or say who trespass at that time on the cross na or ye practical na wakachire suafo say fa mom pa yesi pa ye kachire just say fa me mfom so cheme sanye wode wonum a afom me no me de wonum a afom me na echo mfom so acho chawo de be cheme a ya me de achi obi na me so say me de obi mfom so eche no so on that cross on the first word no na o shesa na sem no kena na wa kire say emfa ho ne ne ya obi a emfa ho ne ne asem bi obi atwa to so a enye no kore ehu hia say wo de bone no ebetua wo nipa ne ka na emum no fa che no firi akoma mu the pain that he was going through now was saying asemia so
ɔse fakyɛ wɔn nti fakyɛ wɔn mo no ɛwɔ groups bebrebe unsa wo kan pɛ ewie pɛ no ayɛ sɛ ɛna wɔn kyekyɛ ntoma no fakyɛ wɔn because wɔn to no ko wɔn twe so ɛno kora so ɛya mentuma papa bi na tade ɛhyɛmie amade ɛhyɛmenti mo tete na mo di BBC bi etwa masim na mo gina mi ɔmo de BBC twa na se ho saa BBC ni bi picture na ya na ɛkyerɛ mfoni na ɔmo se mfoni but you naked but in real terms no naked you go it is some just madam adeja ya di na mo hye ade na o manim ɛja fakyɛ wo fakyɛ modern madejana di ɛhɔ no obi modern madejadi na still you see this is so deep edibo and say hwɛ ebi wo wokora na wo kokuwa mu nsɛm woni wo bi kyɛɛ ɛwɔ gidie mu gidie a wo betray na woni wo bi no akyɛ saa kokuwa mu nsɛm na nipa no ɛde abeto abɔnten ɛyɛ but Jesus say fakyɛ forgive them enti no na nia ya kan say edru saa bre wo ya Easter bre ya ya dwendwene Yesu wuo ne sorry na mani hunu no ho a ade baako a ɛsese wudi tu tirim won say bibia ni ho a ɛya ɛwɔ atiasefo asase so a Yesu amfa mu bi ya wo bia wo fa mu bi and the last year no yawa eka koma unse ebre na yede ne kosan dua ne so na ye kɔkyɛ ne ho ade no enkofo na ne di na chi nyina we ni pita so it was a moment of discovery for onokura Yesu ambacho me baho umwi na wodi da ho na busuafo kyewo japade esi so da hwe Yesu mui posa so omu nsa nye abusuafo wo ye temami hunufo obi a yenim wo mo asrafo a momma ne aniya na nkamo no ajapade no mofa ho ben wuni ho kwan se nka wo beche esesa wo de koma wura no mo che enu ti na make say edian e na aba wiase mu a eya wo ben e na bi maada Yesu afa ni nyina mu esanse ade bi okra na eya wo dia nanso na wo bi hunu e che e wo woni mu no so waje but Jesus say fache ye jedi wadi tia na wadi na ho de abeje fi sem woti pasem atitirasem wadi abeje no de abeje ni nyina no fache wo hey Kofi Aje yajo Emmanuel akura ma che ohoye me tia papa osu ansa waje woso pa onso me tia mo nya mi shiro pa safo me de chaw ai fache me de chaw udi be chira me from Nijina ha na Christ yeah and mami dey for etia now e wo ma twim say fache ya de ade ba ko e den wo wi aso fa den you dey me no forgiveness especially when enipa no enka say I'm sorry se nipa no ka say I'm sorry and I say nani aba no so wa show remorse intimidate channel but we no we your friend wusun kura na ye no mo na we yire but one he did not just say fache won asem bia Yesu kaka ho a ya kan kwada na ga ka we fo ho kwada na ye ka we fo ho na wanyi nyina chi na ye hwe wa nana ma di wo mu kun no they don't know what they are doing and ma di wo mo yire no they don't know what they are doing awufo omunim ne omo ye no yare pa kasi o yare
yare kasi o yare pa o hana de Untiminka, I am sorry. Wasaya na kuma din wa pa ya boy. No ni trim is mandatory also. Forgiveness is mandatory. Enya option. Fache. Ushia. Yesu die no. Ese aboa bi abeso odore odisua preku. Kristo ni bi asua. Odifo ba. Odi acho wai. Me be say e ma me asem. Bisa na se won, bisa no. To me fie. Me kun aba. Me do watch us me kun ni. Afi me ni be ba me ho so no. Ma aduma ye unom se yan ri sika bom. Me ni ba me ho so no. Me wa fa kwati kwan agye aduma na yina ya bom ye de sika bom ye adum. Kwan ba na me fa so a metumi enura anadwo abra na me dwendwene this last the fair eniema no ehye asema wakai emudu se meti kwan bi so na waje so for je kan se ni ba facha ye wono ono na wu jidisa esuafo ni bisa Yesu ensem bebre about offenses ade no ene hia wo na wu jidisa wo bi aje wade no wo na sese wo kosa wo nipa no ho no kra wo san nim ne wo ye nti no be ya wan je no fom so no kra Di no se so jitunwa. si wo ho kan sa wo de beche no. You see, forgiveness is one of the difficult. Now one make a sorry. Na emum no wo nyame asem hye say facha no. Se ade no ye o se na edo se na enye do ade no ye no ebi ma asase so do kura no in quotes aya na nkrofo kan also forgiveness is for the strong. So that say enti edru ba bia emu aja the pain no is unbearable japan ene fache no se wutimi free wumu ade enye easy o parce wutimi yire wo ho enna monya so a ubetimi de ache Yesu o say na wo mu ni mu nie wo mo ye empe bebe pains no ye wo de onim de wo ye en wo ye ye wo de wonim ni onim de e bi a ho bi kra na afa no we do onim ni o ye de onim de ho nimpa na ni da ho ni tio pa na odeyo but o say fache and you see Yesu be wu ye so evra Yesu onyankopon de ye bone e be che so atiti wo no de amaye no now he needs to teach us that said the abayas yes your question necessary what chire ye say mon fanche chana wo de che no eye nyono and e bi nyono na de chire ya bona deja eye bi bi e tare wo it is obi kwa fa watade a otimi de ye bi se odifo baatu ade e hye ni Emma no washamos man first thing I will be a who war be she it will be that the job between we were that the job because I na kuno anka yema wo kwan na bi wa no ka say me de atade e mafita angels enkrofo ma je wa yakayaka de na wiase obosafa wo bi ye wa yakayaka de na se na wo je wa yakayaka de na wo di wani ni wa je afiri wonsem Jesus. Now I'm ya rechichira de amano no. It was taken away from him. All right. No. And no ni dru baby yen nipa no. Jem to me to ya no nareka. Ana bidi. Ne sa no nti no. Eye wo say wo koi ja. Ena de ne divisia. Muni. Yesu say eja fache won. Nim de oye fache wo obia ye obia kanse bia to so ya ti de odi ayemi mi bukura mi bu amosi me yase na de waguna wa yase de de dey de odi ayemi pa me se me kanso me sinan pa wo me fanche oda ya de bu si awai ye kansam mako enso a Yesu asenu an so kan de di kan e fache odi a chame ne wo ye mbone pa se ne tie krono wabo le ka se kura uguso amubo bi
Obia ya die bia amana ya ya anopai fa che no. Alright, abusia. Eddie ubesi ha na Eddie usi hey. The culture is a prison for more Ashanti region. Bomadi abo ani ento ambulance ne mfa nkoma won. Na de ode ba no ye ne chi ho. Wa on fa ode ma ye no fabra akese ne nketwa akese ene nketwa. Ode kese ba ye beje ode ketwa ba ye beje. Facho for sika no fa number yi so 0244 710 311 0244 710 311 fasika na faso na yebeji na yadawase wose ukuna yede ukunu birthday wane nanado enra hon president yene yende ane wishi no Mr. Isaac ukunu Mr. Isaac you Isaac gichao Njira bebre na maunyi nchema me ne boa wo de boa me kwaku nyame nshira wo bebre everything you can on okay Mr. Isaac I'm nshira why and run your birthday Mr. Isaac if you would if ba wow yere wase nyame kan ho ba why no shows no more ho ba why. And then so ya mam penny na do dan kwa Akufo-Addo. And that from Papa I would drink kwa happy birthday why from Bishop Yawusu ansa at the atiefo nyina you see Erifa anti Bekiso happy birthday one shows no more home by I wish I do see her no didn't do Ofori-Atta ote for banka Agnes Asu and ya mame ya na wochi ya ne tra ha butu ya osofoba Krista Osaimensa kwako awana mese me dia chano yo ye nyina dia chano I was going to see her no sorry we say asempa e be fadwuma die me dendo Ofori-Atta so me nyame shira papa why ke for nyame shira so cho nyame shira happy birthday to the President of Ghana.